Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongelam ka Regional Democratic Alliance kabadai ka kinhon senrop jong ka United Democratic Party pat ka Hill State People's Democratic Party ka jingalang ka bala penlong mentaka sengi ka Southrik uyayong arajara arpusaw hayo nongpo pan ka jingkershan gipat ba ka tan bakin jid yo kortong MP uba ka RDA kala penyeng kata yo ba Robert June Kharjarin kila kintui kipat ba abakidai ban jid yo ubreu ka jing syampang Pagkajing start hagan nigi election. Nalor ba Robert June hagan nigi sengi lawan badan rengkat lang ro do presiden ke UDP uba medba lingdo presiden ke HSPDP uba KP Pangniang UMLA ke Nongpo uba Meral Bonds Im MLA ke Mau Kerwat ba Renington lingdo tongkar lembat kiwei di kinong elam naga jela bat ke district. Haba keren hagan nigi sengi uba Robert June ula penpau yikajing benyau ba bonsin Kipat ba ki kamduna ban mi syakmat ban net tabut haki election MP sya ke ying dor bar tawan jong keri namar ba kam song shit kumba kalong ke election jet iki MLA da ka bakintu ba menta ka kinti ka badan kam kalong ba kipat ba kim day shu ban kain sting Henry ba ki day ban mi syakmat namar ba ke ying dor bar tawan jong keri ka day ka bala ban raya shibon kimat ki jura kamtam Kibak tak mat yong ye kajat benreu. Ula ongru bakumu wei ni ki kertong ubaya aireng hagan ki election udon ye shibon ki mat ki jura ki ba uang not ban penurlong lada ki ibet ban jet ye u kum UMP napo ke rilum khasi bat jantia. Kum ki parti nyemla ye kaban lek haman ki snong haman ki dong ye kaban lek pensai ye kaban lek kersiu ye pi. Ni pan mak Banginomla banlej haman kijaka bat haman kidong no balai ka selong parliamentary constituency kadai ka constituency ke bahe ladang istang banlej haman kisnong lese kan simpor laisnem ni laisnem tam ti ladang istang kabanikong nonong po hadu dadep lese hawan sedang biang sa sirau no balai kabanikong lese ni kelet no tingit sobon pamak na pi baba sobha mondom yo thau sobha mondom yo wo Banginom la banlej haman ki senong haman ki dong harengi kerpat epi pan kat ki bayo sio ya kan jing pensawa sobha ban yo tholem sobha ban yo lap lem sya ki nong song senong ki jong pi hakaling jong kadong ka than ri boy hi brakoi parani be kasai don ki jing ong bangim kwa ban le thaput ha election baduna kata ka jing song shit ki jing kali kalau hap song shit se kan banjit ki nong bi khama Kalong se benejit yang kita kinau thau an hapor bangi songsit na try ladang ilek watang bentit kawai ka jan second hand pihak ban pek ba ban lek apor songsit tiyo poi bakala kum tangim don kami ru ban songsit haba jit economic ma kaba pidon kam kalong ba pihak ban sutu ba pihak ban sai ba pilek seki polling booth da ka jing sngo kit klik Om don kam ban chong shit ni don kam ban don ya kajing so kit klik ban don kam ya kata kajing start ya kajing sempang para ribi kabar don bro ki basai ong kumbong iso meral bon mene badon ki bong menilai kebut le yu hana mio keran mio skim mio tin mio yang ta kilat penroi ki bopier ane tu pi lada pi perkhat Baka parlimen baka sarkar India kam juai lat jingerap saki senong kitau kalau long gay ke bakalah du kata lana pin pet ye lat penroi haki senong kitau lei ki bobon ba ki wan na sarkar India da pin nekren na do ki kau ration ka JJM ka MREGS ki IAY ki Surat Highway ki bama PPO hadong atong riboy ki PMGSY ki wai ki lat penroi kum ki smart kan Kajingdon jong ki SSA scheme buat ki SSA program. Kajingdon jong kan nihu ke negeri kepala ai yang kajingerap yang ni kum ke jelahi berakawai ki dei ki central sponsored scheme. Hot yang la banlen kalak bandon ke state share hakikat tau kan lagi program. Hari kini barok ki dei ki central scheme. Hilada piong bangimdon lat pedroi. Ngakrai ni labaklah. Sebung yang imdan lat penroi ke pendu no ke sarkar India ya kema GS ngisngau pun no nak try kendon ke jing benut no boleh ke program ke scheme kelalong ke jing mentoi ya kidong ki snong ki jongi kum ka INP
Dari tang ke parlimen ke ban rai, ya ke rai ke bakadu, ban nae ya penbet yo put usam, hap deng ke Mekhlea bat Asam, bat kumju ru apa deng ke India, bat ke Bangladesh leng bakal Mekhlea sektor. Dari tang ke parlimen, ke balak ban sim ya ke rai ke bakadu, la en penrung nem, ya ke ketin kasih ke jongi, ya ke ketin garo, hak ke kerdit ke bapra. Dari tang ke parlimen, ke balak ban taudur, ke balak ban penbah, ke balak ban penjanai. Bat kabala ro ban penduk ya kata ke sik sidul ke balong ke constitutional provision ke banyada ya ke jinglong kerpang ke jongi kum kitrai ri trai mulu kat yang kata ke bor jong kinong tawan ke baka parlimen ke dan ngasgo bonong subhana election sting ya ke kam subha sim kia ya ka let ya ki polling station ke jongpi ki babon ki polling station mentalai kiladan ha ki snong ki thau ke jongpi himna don kam ban penut bai kali lani penut bai sengi mencua di balakan no Jakarta dia tu yang ni kong dan le thebut hana don ki jaka hablet songja na na ying mentam don kam syu ban le entah sipau khasan minit ladet ban pendek ya kata ka hok mat ka kamram ke jopi di ning kong ay pararibi ngaban kia hakmat jopi lang baro so ba sim kia ya kan kam ban legit ban le thep ya ka but ke bakodor ke jopi no balai lada pilarai memtrek syuk boleh tebut kan susep lut barok kajing pensai kajing hikai kajing yatu kajongi halor kan ke kam election dong ini sim pentah cerhem hakan ke election ngin peni ba kasensar pajba kajongi kan ke sensar pajba ke bala kotbor ka sensar pajba ke boyo yang tak kajing kersan ke bapura na kinong song sinong ai bahauni usnem lese kajing let ye sim benta jo kinang thebut kan long ka ba kham kiu ka percentage ban ya compare lani ban ya lujor ba kiwei ki election ki balade ka benta ka ba ar ka ba ngakwa ban pensai para ribai ba hakini ki sengi ba hakini ki ya kilabun sibon kita ki parti ki balabun kiladon sibon kita ki kertong ki basai wan haman ki senong ki bawan haman ki dong ban pensai ya ta kijing terang ya kita kijing anglo ban batai ya kita kijing kuat ya kita kijing yoi gijoki nak liang ka adi eru ni don ha kata kejuk norin ban pensai ya ti rengi ti ngin sem la ya khle khaulang ban ya keren ya kimat ya ki jura juga state ban ya keren ya kimat ya ki jura juga diskouncil hak MP election nada mentang isdang ban ya keren ya ki state issue hak MP election nak try kan wan mi kan wan kejing kelumar hak imlang hak ni election menuksa mental adang isdak benda keren ni kami clear reservation policy hak MP election ngini le ayu ta ki MP kin le ayu ya kami clear reservation policy ni mundun bor ayu ban penbit da kamne da kamtai kala bande da kapisa kala bande da kiwi kirukum tendrai ka election MP kadai ka election ka bakongsan hadu kata aga bangin jit ya une urang ba ubanra ya kasur banya saj banya keran hangti hapo kador barba ha parlemen kindan sibun ki bill ki bana kaliang jong ka sorkar hangti kinya tai kinya thir hangti hapo kador barba ha parlemen ngidon kamban pha ya une usamlarang ba ubasnu thu ya kawai pegawai ke kentin kalan jong ke tu bil banyak thir banyak than bahkan long an na ka benta jungi kinong song sinong diri namar kata kumala ban sutu une usam larang ba kum ubriu ya ka background ka ba wan na ka long ying ka long sem kebadan buram ikimi kikpa gelapan he pensan na geng tibru tible bat ni dokumen bakum ke kenhun layo ya une usam larang ba ban mi khmat syagador barba ajong parlemen bat ngapa da tin ban ong kumuwei na ginong saj an hapo ka jela ka jengi idat ke jing tip ka ba khampnya ha ka be dei bat kimat lani ki isu ke kamyat ke kamim hapo kane ke jela ka ba ik ke jengi bat ke ri India hi bar ko wei ngisu thu baro ya ke jinglong jingman jo ka san perthei hapo ka ri India baro ko wei
bat kumjur ha ga jela ga jungi kadang ke kantin ga bau menung sosok ham ong baro ubri ubostan mano wala ban len lada kren dapli kalat kumno online ban kren ki kandidat ki start sudah ki bab habri sudah ke Hendrei ngikwa dong ni samlaran ba ubadan bagi benta gajing kerpat dan masurit kalong bagian ailat yo bunyo ban mi kemat angci hapok kador barba banyak site na kabenta kimat ki demi ngin kwa ban baik ban tho ye ki wi ki political party la ne ki candidate omong iki barok di party ki bah sudah mbang party ki muslim ki candidate barok ki laga jong nongrim ngi wan nang ne ban yang ha ga nongrim jong ka RBA aga simbol jong ka bom aga UDP na gamta ban penting kena bau ba Robert Jun Karjarin bepin ailat yu bau niok banyak keren banyak sat hangti hapok kador barba parlemen tang lai di ligi mat kador ban keren hakane kapor kabenengkong galong kajing ut jing nam jong ki ba nong sam sinong jong ka themri bhoi ka ik ke jongi ka jelah ibarok ka we ni gimat ke hakmat kade gajing kerduk jam kam kuat ban super tai ke ban super shit jaj ban riu ban pensong shit ke isu ki ban poi sino ban pensong shit ke isu ki ban tang ban super thane sipor andre ke isu ka bede bat ka kerduk jam ka de ka bangin hak ban sinkia kumu MP ladagi pajak gisnode ban yo ban pha yau baroba kamat ka hakmat daladir sakren ngasno bagane di ka weni gimat banya saj banya kran kumno bahajela me khalia jungi badang de ban penmi ya gilat yo kam yo jam mabong gilat yo kam yo jam kamun ya tangga kam sorkar karena ikam sorkar gendon jadi esi riboy kum kanuksa haki sansnem ladala ban advertise kispa sanpau arspa atli gipo sorkar nakilit ko per pilawan ban ay magsim yangi ban ay kiti kermen haka bang ilak ban jok ke election da kajing ay bor jong pinan na tahu boy da kajing klan jong pinan na boy kapati libi kam resyo ka barang thamai haka ni ka tahu boy barak ko kadai kapati ka ba kila prem haki paus nam baro ni thme lenti bak pa we kin priang yangi kin priang kapati libi sa senpa da bakin ay ya kajing jok ka berom jauh de kandidat uban ni lapan yan iba rani bayalam ya kena meeting ilaong yang kabahau pin aja keren lo piru ngalong labon kino keren saya kalapiang pengenom keren henry ilaong yang am namaro pidai tradisional uba kamtip kambahaya iba robat kabahau pin aja keren namaro kamtip kambahau pi terima kata ngahap banyak tho epi bahwa kalong kebisya pilihatip baik iba robat jon karjarin udai ukon uba lapan san lakha hakat senang jongi si kitan mau keruat setai ya ibangi lah ya itu bahaya ngelakip bahaya i nado bayi dan kena nah cukup ini tu epi bayi baru barjon karjarin iyo ya kajing syania nak kipat ba hakat mau keruat parlo bayi yang kuat itu epi kena jisya iyo ya kajing syania hakat imlang salang iyo ya kajing syania hakat senang kitau iyo ya kajing syania hakat para samla iyo ya kajing syania hakat balang kebai don bat ilong mentah kumwe dikirang bak balang hakawe ke balang mau berat terima kata kamu try ubang hari presiden nang tai kamu MLA ngatip bahaya i nadu kipar hakabai don hakisen bahalang hakabai yakit ya ba banyak friend nang tak isu do kajat benreu ngila watch bah tum kibalak hamsan ngila pek bah ya ki statement iki keren jong i bagi yo i ki keren kilo ki keren kibadon longrem kibadon jin sisa kibom day ban syukran haka di song shit hendrai kidai ki jingkran kibaron kadong re dena ta kadong ul samlarang ba uyo ya ki sadia na kita ki dong ki hanjogi na ka mau keruat konstitusi bat na ka southwest kasen bat nga slow day ban wan itu epi ka kubor na southwest kasen ngidon ki jingkermen ka basyai omdon ka jing artatin bangin job dan burom ki election katakan ka kubor ko ba good news na ka southwest kasen
Hakabangi don arteli ki constituency bar arteli ki constituency ki bangi rojok nak leka UDP bat ngi kula haki pajba bar arteli constituency bagi temjok dan buron hakane election pamta dede tengah dau ya train system man kamit ngidon ki meeting lai pilih ki meeting ngidon lai pilih ki polling session ngidon hakawe kuwi kamit hakabagala sedang naduk kini kita yobal dapat ngin jai tu peng kini haduk pada poi kasngi ban black check election parlo be ngam kwa ban keren ko bon kinong re Tapi uwe pedang disan sepak sau pula. Ngihap pada ijit bah. Ya orang ba ubah spek, orang ba ubah nut, orang ba ubah don kebor, orang ba ubah don ya kejintip, orang ba ubah don ya kemain, orang ba ubah tip ya kebanyasan. Inilah abang cuy pak, lung leng, tang bayok kandidat. Bangsa soman orang mengawan mentasi yang ni. Bati kibai platform kenang bandan kat ni. Balai mensim ni yang kandidat juni. Apa kesatri juga ada. Nak bantah kan kejeniat kampanye juni nak kawin. Bagi kuat, bagi fight ba. Kini menlong kibai jai, abaki sim ni akan nak karai. Ban kersan yang no kandidat baki kiman. Haka ba set, haka ba syong set, lane haka ba klut, lane haka ba jingsak penemuan, lane haka ba susah kincol hadur. Kipai ba kihap banjir, haka nak kenti. Ya UMP buat temai nak kecelong si. Niwan mentagas ni. Baka mensim nyo kajing sokya, baka mensim makabanan ni kajing kikli. Kung kinong yalam, yung kini ki Artli, ki political party, ka UDP, bat ka HSPDP. Bat kumbang Ukraine, naman ki Jaka, ki mga let, ya kaban yalap, bat banya perta, nakabanta ka nila. Election campaign, nakabanta. Candidate yung nakaway ka Jaka, siya kaway ka Jaka, baka kuaman ong ipi baka long keju kejing keren juga kanong don jing pe kejing pe kan long tala da lecture hamai ran complete ke bane lecture boy complete ke bane tak kata jing pe mereka mat di point ki ba nakaliang juga ngakua bagi pai ba ya ki egi sembo jing perkat ki bagi kuat ban siap ki kuat ban pendrung ki jing perkat jopi suapa pinjam ni akan nunggu rai. Nalor gitu kita ada pinjam ni akan rai ada kerja, ya akan jadi cuma. Nanuan ni akan ada pol sistem segi kumne akan jadi set kebeneng. Ban pencoka ya pi, kilong keme kilong kepak samla. Ban penyangka ya pi, sedih cerut sekian. Tang nak bantah apa pincuan banyak sab akan ada election. Dengan akan dengan por dekat bat ke RDA dekat baru kandidat dekat bagi orang bat akan dengan por ban perlut sini ya kata kebadan ke nongrim bat ke dor jongka haka por election judon kita jual jemot ingat yo kawang lah ke kawang keren lah ke keren ke bangwan meleleh le por election yo ada election perbalak lah kau mungkin lah ukun mah Lawan kelet, tangan dalam poisan selama dia dijual ke mas riang, kurma dia tidak. Agak sisa, kerib hoy, hakapol bakalang non apa yang kejingnya kun, kemudian apa yang hakapol jong kejingnya le, kabangidon kami kinong yalam, kilida kibala bencet haki. Bangkit yang kikam juga distrik ban penmi wat yau chief minister nimla ban len nanu basdang juga ni kejela habadon kata ke all party leaders hills conference haba baro kinong yalam jong ki party ludum ki atrelang nila yo chief minister hakten ko pading ko ngai akabang yo
ya jela Meghalaya. But hari nang tu habang indon su kata ka all party leaders conference ka bangidon tang hagaway ka jingit lang. Hadin makadon ka jiya pher jengut di ginangelam ki ba minswa. Hoy yo simisar kumba bibiling do. Tamba sipor arpor nimla ban penne sansnem lan nimla ban yo bondli Islam. Hadin ka to kawan biang gijing perkat minit lang biang. Len kumta ka Congress but iwe ki National Party ki kamyo as siya ka juri. Hadin ka to ngiyo ya Dr. Don Kuparo. Hadin ka tapat isuto bang ngimyo su banyalam ni ka jala ka juri. Ban siya ni ka jala ka juri. Kumta ka biang kay di parari bi ka kasem arjar kanyo. Arjar kanyo ha ka pori Dr. Don. Kung presiden rang ba yung UDP. Iba adan ba say moy kung presiden rang ba yung kay HSPDP. Dirong biang plan kene ke jingbom ya teli ke jongi. Ngimpo su siya ki party rilom. Tong ini sedang biang ban lang. Ban lang. Bala thau ya kene ka ya ka RDA hakasnem arja kanyo. Bat hak tu ko por ngi layo si Shaban yang lang hak jo garansang. Wat ban ya adjust ya kisit aki jaka ko her ho nimla ban poi sa kathong andrai ki party kita sedang ban ki party rilum kita sedang ban andrai tangkin get por hadin ba klano i Dr. Don Kuparoy berhadin ba tahu presiden jungi ke HSPDP ru ugolong founder member jungi ke RDA ila enono ke party la resign no ke party bat ila lego sa ke party bat mentapi pi ya tibaro ila form no yaka UDP. Kaya kataw ba ka bangi SPT UDP kita porgi kuat bandon ka RDA. Katahi kalong bala dengin ya. Trelang la dengin parla bandon ta kawai ka symbol. Ni don ke jingkerman. Hagano gunung rim ni don ya ke jingkerman. Namar habangi ya khen. Ya kinong ya. Kersan ya ke RDA party. Khendang ya ke jingdon jingi vote share ke RDA party. Chairman bermuram jengi ilawan ra ya kadur ka syai bah bakumno ipaiba khamtam juga ne ka sulong parliamentary seat ki ai ya ka vote jongki ha ki MDC election ha ki MLA election misem ba wat ya ki party national nila mangi ka jingsania bat kajing kersang nagipai pa ngai Sherman in batai kham sai kata kei ka bangakwa banwan banbu hakmat yang pi kerpang mata kadai agaba mangikum ki apli ke parti nilasai ya iba Robert Jun banlong kertong jongi jong ka army bat kajing jit